Chelsea abarasta ku kiraro mu gihugu cy'Ubwongereza n'umutoza wabo Enzo Maresca ati nta wundi mwataka nkeneye ati keretse aje ari kopi ya Nicholas Jackson. Abarasta murabarira mukabona bimeze bite? Twifatanije hamwe n'abasesenguzi b'abahanga ba BNB FM reka twumve nabo ikintu babivuzeho kubijyanye n'imitekerereze y'uyu mutoza Enzo Maresca. Kipe ya Chelsea Football Club aho bigeze ntabwo nshaka kubagora mbaremereze no mu mutwe. Projet yayo muri kumwe nayo nta mpungenge abarasta tugomba kugira cyangwa murabireba mukagira ubwoba. Murabona gute ikipe ya Chelsea under Enzo Maresca? Jemona abarasta borema isi aho bageze kuri sezo ya mbere kuri projet yabo ntabwo ari habi namba naheza kuko mu mikino isigaye bavyitwayemo neza na Ligue des Champions bashaka kuzayikina ku bwanje igihe borangiza muri zitano za mbere zikina Ligue des Champions nibaza ko projet yo biri mu nzira nziza cyane kuko byo batuma ibujya Jean ki umuntu afise iyo tike ya Ligue des Champions bituma umukinyi wifuza umusigura projet yawe biramworohera kuza gusinya atagiye gukina muri conference. Aba harabakinyi bamaze kugira ku gwego badakina mu makipe atari muri Ligue des Champions iyo ugiye ku munegosia ufise iyo tike biroroha. Chelsea nibaza ko igihe yoba muri batanu ba mbere gakina iyo competition byo batuma banikomeza gusumba ko bari no munsi projet bikabandanya ikura. Je ku bwanje nta mpungenge mfise muri Chelsea. Aho bigeze urebye aho ivuye naho iri uyu munsi navuga ko nta byacitse, nta gikuba cyacitse kuri Chelsea. Igikuba kizacika mu gihe Chelsea zayibuze mu myanya byibuze ya Ligue des Champions kuko niba ukirinye inama uyu munsi kaba uyirimo warabonye mwanya yashobora gukina Europa League United itwara FA Cup ariko navuga ko kuri target kuri Chelsea no gukina Champions League saison itaha yaba ari yo target mu by'ukuri kuri projet yabo noneho wavuga ati yaba ari umusingi komeye wo gufatiraho Chelsea kongera garuka noneho kunyuma yo kugaruka muri Champions League yakongera gafate ko Chelsea noneho yo gushaka ibikombe kuko Chelsea ni ikipe bikombe muri imyaka ntago umuntu yavuga ko atari ikipe bikombe. So far ni byiza no mwanya wa kane nubwo atari tawizera jana kwijana ugereranyije n'abayikurikiye ikinyanya ni gitoya. Navuga yuko rero cyaba cyiza gikomeye kuri iyi projet y'aba banyamerika basimbuye Roman Abramovich kubona umwanya muri Champions League. Pe navuga ngo byaba ari umusingi ukomeye no konye kuzabona Chelsea yanyinde no watuma ibikombe ashakisha ibikombe. Ariko so far so good. Chelsea tanze amafaranga menshi gerageza kwiyubaka yanaguze abakinyi benshi bari jeune ni ikintu nabonye abantu bamwe bashidikanyaho bati kugura abakinyi benshi bari jeune ukabagurira icyarimwe hari igihe bitakoroha. Aho bigeze kuri ubu ngubu ndumva muvuga muti murabona nta kibazo. Nabonye imaze no gutanga n'amafaranga menshi kutundi twana duto tuzaza mu menshi. Nabonye ejo bundi yasinyishije muri Portugal ubona kakana kweli. She urareba ukabona ni sawa ari kizere ko twakongera tukabona Chelsea vuba mu makipe ashobora kuba yajyahangana muri Premier League ndetse no ku mugabane w'Iburayi. Nge nari mfite mungenge y'umutoza Maresca nitewe na parcours ye no kuza muri Premier League cyane cyane ku ikipe isaba byinshi kuko nge numvaga harimo ikintu kitumvikana neza kurekura Mauricio Pochettino kumurekura numvaga ko ahubwo bigiye gusubira inyuma kurushaho cyane cyane ko yari yarwanya intambara asoza ari ku mwanya wa gatandatu. Kuzana rero Maresca harimo abakinyi benshi waguze bakiri bato gufiltra kuyungurura ku buryo abasha kubona abakinyi 25 28 kongera kuyungurura nanone akabasha kubona 11 ngimona yo travail yakoze nini vraiment beaucoup bossé yarakoze cyane kuko turimo turavuga ku ikipe iri ku mwanya wa kane sofa yego Newcastle United ara mukino tarakina
ariko turi kuvuga ku ikipe iri ku mwanya wa kane kuko n'ubwo ngubwo Pochettino twaravuga ati kuba yabaye wa gatandatu bitewe n'aho yayikuye yari yari cyane. credit yari akazi rero uyu nguyu yashyize ku myanya ine ya mbere nanone yongeye gukina Ligue des Champions nayo yaba ari achievement ko turabona uburyo ubu ni amakipe atanu les places Yakina les Champions places League. européennes mu Bwongereza biremereye hagati harimo icyonyo cy'amanota 5 na Nottingham Forest ariko ngiye Chelsea nanone twibuke neza irimo irakina paraporo ya ikipe ya Liverpool ugiye kuri Arsenal nayo irwaye ifite uburwayi nk'ubwa Chelsea akakanya Chelsea irakina nta rutayizamu pratique mukomeye ifite Chelsea irakina nta rutayizamu remereye ifite nyuma y'ivunika ariko biratangaje kubona bamaze gutsinda ibitego 53 bivuze ngo byinshi contribution yabyo biri muri mediane contribution nini cyane urabona ko urayibona muri uyu musore Palmer n'abagenzi be eske Chelsea irabizi neza ko ifite chantier iremereye cyane chantier iremereye cyane kandi kugira ngo izabone numero 9 ni chantier iremereye numwe ariko azaba aremereye ni bangaye ku isoko Liverpool yakwereka ko yamaze kugera kuri contact na Alexander Isaac azaganirwa n'abantu bangani abamukeneye bangani kimwe turavuga aba Victor Osimhen ba Drogba bifuje kenshi irari chantier niba unyita chantier nuko niba ushaka umuataka witego 25 Luka wimbwira ko zajya musi miliyoni 100 satirize bwa biri hasi agari chantier yego utabwira ko Arsenal idafite chantier rutayizamu bya gushaka ce n'est pas n'importe qui ushaka les objectifs ziremereye cyane yewe akakanya navuga ko Maresca yagerageje gupfundikanya akuramo ikintu tureba akuramo 11 beza ariko tureba iyo muvuga muti umutoza kugerageza gupfundikanya wenda gusasa kuko impamvu navuze ngo tunarebe Chelsea itanze amafaranga menshi muri izi transfer window abagabo bafashe Chelsea mu myaka 2 n'igice ishize nibwo uriya mugabo yahuye n'ikibazo imibare ubu ngubu ntabwo iriyongeraho abangaba baje mu kwezi kwa mbere n'abamaze kugura abasaza mu kwezi kwa gatandatu Chelsea under Roman Abramovich twari tuziho ivuza Roman Abramovich twumva izina ry'umugabo wagura hagati itangiye itama Furusi Roman Abramovich yamaranye Chelsea imyaka 19 ayitangaho biliyoni 2 na miliyoni 380 agura abakinnyi urumva uyu mugabo mu myaka 2 yari amaze gutanga 1.3 billions Furusi uriya banza ari mu jomba wawe oya nta duhuriye kuko umuvuga banza ari mu jomba wawe Todd Boyle amafaranga afite no kuntu yatanga we na ba Cleric biteye ubwoba arasesagura Chelsea under Todd Boyle mu myaka 2 n'igice imaze kugura abakinnyi 40 noneho numva ukimbwira ngo chantier ukimbwira ngo ahanga ukimbwira ngo gucyana gutya kubera ko mu mugongo harimo sport ni igitego ako kantu iracyarimo ako karimo upungufu iracyarimo chantier uribuka ko Nicolas Jackson ikizera mufitiye amwongerera amasezerano ya 2030 ni Jackson ni projet ako harabura umwana chantier iracyarimo harabura umwana umwe hariya ariko arasesagura ufa kureba iriya miliyari yiguza abakinnyi bameze gutya baguza abakinnyi mu myaka 2 iri mu rutonde rw'amakipe yatanze amafaranga menshi mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi mu myaka 2 uyu muntu yabashaga urutonde rwata amakipe yatanze amafaranga menshi agura abakinnyi turi ka transfer imwe yatanze amafaranga Chelsea iri ku mwanya wa 10 under Boyle mu myaka 2 mu makipe amaze gutanga amafaranga menshi agura abakinnyi Chelsea ahubwo wanavuga ko mu mateka yose yabaye ubundi Chelsea niyo ya mbere ku isi ndakubwira mu mateka Uvisi yatangira yabaho no muri Premier League ikipe yatanze amafaranga menshi agura muri Premier League mu myaka reka mvuge miliyari afenyi Premier League mu myaka 15 itambutse 15 itambutse Chelsea hahandi ndi kwita chantier iri mu ikipe yatunze amazina aremereye André Shevchenko niyo mpamvu kiri ku mwanya wa mbere Crespo Didier Drogba Nicolas Anelka Romelu Lukaku nani mwingine Fernando Torres oya abo ngabo bo ni benshi yani aho hano urebye hano urutonde ni kuvuga hari yahandi ntabwo yitangiraga buri igihe ashaka ikintu cyemereye mu mateka ya Premier League Everton kuva yabaho ntiratanga amafaranga igura abakinnyi nka Todd Boyle atanze Everton imaze imyaka hafi 120 hari amakipe none 10 ari muri Premier League atarata mu myaka yose maze abaye ataratanga amafaranga nka Todd Boyle ushobora kuvuga ati none se reka ngwire
ushobora gushora imari ukagura amaparufe menshi ariko udafite rakirayisi mu rugo priorite ni iyi Rakirayisi vuga yego Chelsea watanga amafaranga yose ukaba waraciye ku cy'ingenzi kumbwira ngo uratanga amafaranga menshi udafite rutayizamu prolifique utsinda ibitego musaza atanze 20 urugero kabisa ariko Chelsea yaguze abakinnyi benshi bo ku mpande n'abatsinda ibitego Nyine, Luka Christopher Nkunku urabona yaje bivuze ku mpande ari mu top scorer bivuze ku mpande izamu ntabwo riba ku mpande oya reba Uri kugendana. nibyo Nicholas Jackson yaraguzwe Christopher Nkunku yaraguzwe izamu ntabwo riba ku mpande ariko abo ni abakinnyi axial ariko Reba umusaruro wabo. wabo naguza ku mpande ariko izamu ntiba ku mpande ariko urutubwira ko bakiye ku mpande nabo arabataka ariko n'abataka Eh, aba football model ligeze ni inyongera ariko izamu ntabwo ari ku mpande ariko top scorer Premier League ni umukinnyi wo ku ruhande niyo agiye gutsinda ko ntabwo ajya ku ruhande ariko ni umukinnyi wo ku ruhande top Ajyamo scorer hariya Premier hagati. League rero Mohamed Salah ni top scorer. kandi aca ku ruhande aca ku ruhande n'ubu ngubu niyo mpamvu ubona bagiye kujya kuri Alexander Isaac kuko niwo muvuno wa football model abakinnyi bo ku mpande bari gukontribute niyo yaba moderne ariko nagatsindira ku Rafinha ruhande. umbwira Rafinha afite ibitego bingahe ariko ntabwo abitsindira mu mpande nuko abo ku mpande igura kuki badatsinda susceptible ni hariya handi hari twemere hariya kwa Ruka, Drogba hariya twemere muri iriya miliyari hari aho bahiye nk'abantu bari bakiza ku isoko bwa mbere hari n'aho banashiririye. hari aho abantu Sino bakiza ku isoko hari aho hari bashiririye. aho babashereshe mwavugaga bahita bigaragaza yarasesaguye biraboneka hari aho babashereshe gusa nubwo tuvuga ngo gusesagura yabaga afite projet yo kugura abakinnyi bakiri bato akabaha iki gihe kinini cyane ariko nta garanti ese wundi umuyayikerene yitwa nta garanti Mudrik nta garanti ko Reka Desire makubari. bazavamo abakinnyi none se uguze Mudrik miliyoni 100 nyuma Mikhailo y'imyaka Mudrik. ibiri baramuhagaritse ko yanyweye reka tugendane byongeye ubu ngubu abakinnyi bo ku mpande ubu ngubu Madueke afite ibigo bingahe daduha umusaruro Madueke afite bingahe birindwi Sancho afite bingahe Sancho y'umwaka afite ibitego bike Mudrik afite bingahe we byaranaho Mudrik nta gitego baramuhagaritse Sancho afite ibitego bibiri. ibitego byinshi ni bya Cole Palmer afite ibitego 12 Jackson yaravunitse afite ibitego impande ze 9 zigira bingahe Pedro Neto afite bitatu Pedro Ilahi. ahubwo Madueke yari ikarmase none Madueke Afite ibitego birindwi. birindwi mu ndebera impande Eh? ariko amufundi Haku Mark Giroud. Mark Giroud yari umutoza wamuzanye. Ah, papa reba impande ze contribution z'impande mfite rero ubwoba Magi ariko ni axial ni nabo mfitiye ubwoba kuri iyi objectif ya Chelsea muri mpera z'iyi shampiyona n'uyu musaruro w'aba bataka ni n'abadversaire bahanganiye imyanya inyuma bari inyuma iraza kurusyaho kuruse ya Champions League irabibona iyo City Muogo iyo Newcastle irimo abanaume irimo Chelsea Aston Villa irimo Aston Villa Chelsea ahiri na Nottingham Forest hagati yayo n'ikipe ya 10 Nottingham Forest iri hejuru y'ireke na Arsenal Chelsea ahiri ku mwanya wa 4 kugeza kuri Bournemouth ya 10 harimo amanota ye atanu nicyo bita heka umva birakomeye Chelsea nabonye, competition irakomeye birasaba rero kandi hari ikindi kintu nabonye kuri bano bana imibare yerekana ko Chelsea muri traditional big 6 y'abongereza buretse Tottenham urumva ufashe Liverpool ugafata Arsenal ugafata Man City ugafata Manchester United Chelsea kuva Todd Boehly yas ndamwemera no mukire Chelsea yatsinzemo umukino umwe wonyine mu mikino yihuje nayo makipe akomeye igihe mu minota ya nyuma Cole Palmer atsinda Manchester United mu kwezi kwa 4 igitego ku isegonda rya 4 Chelsea uri gukora ngo byagiye muri prolongation 3-2 Chelsea kuva Todd Boehly yaza ntazi gutsinda Arsenal uko bimera ntazi gutsinda Man City uko bimera ntazi gutsinda Liverpool uko bimera naga bikunda na Manchester United yitsinze icyo gihe rimwe kuriya abantu bakavuga bati ku ikipe ya Chelsea ko iri aba bana ko bari kugaragara gutinya amakipe manini yo mu Bwongereza Luka ntago wambwira ngo nabana ugiye kugura ibikoresho byo koza imodoka nta mapine ufite nta moteri ufite hari priority Arsenal imaze gutsinda ibitego 53 urambwira ko Arsenal iza kugira umwataka prolifique uri gutsinda 27 nk'ibya Salah ifite amanota angahe ntago wabura amanota nk'icumi ye rero iyo bigenze gutyo rero iyo ubuza ayo ngaye muri course ndi kureba basigaye imikino ingahe total kuri buri wese 9 imikino 9 udafite rutayizamu mfite impungenge ya ziriya objective kuri Chelsea bavuga uti biragoye ko aho hantu ubanza barihenze cyane baribeshye ahanditse byibuze mwaranyuzwe muri mwizamu defense mediane mwizamu naho barihenze kuko ntago wagera kuri objectif runaka twaje tubona amanota
departement y'ubuzamu ya Chelsea yagiye babuze pe urabibona. Sanchez ntabwo ari umuzamu. Sanchez yaba umuzamu muri ayo makipe atandatu atubwiraga niye yabanzamo aho twagiye tubona departement y'izamu nayo atari ikintu cyo kwizera. Muri no minsi ubona ko defense yabo ari ukuntu ubona bashakishijwe ibisubizo, hari ukuntu n'imirika amata ariko nayo yabanje ihuzagurika. Turabika abasore nka Badiashiri badisasi barabarekura baragenda. Ahantu mbona Chelsea isa nkaho ifite imbaraga ni hagati harimo Banaume. Abantu bavuga bati urakoze kumva ku izamu rya Chelsea. Izamu nta kintu cye. Izamu rya Chelsea naryo niba bavuga ngo siporo ni igitego, nanone kurinda igitego nabyo ni ngombwa, kandi umurinzi wa mbere w'igitego ni umuzamu. Ahantu watunze Petri Seke naho gutunga abagaridi y'igihumbi nibwo bwa mbere nabona yibeshya kuri abagaridi miliyoni buri wese asimbura wakina ibiri wagira ngo no gusimburana. ari umaze iminsi ukina Sanchez yaravuye kandi ibiri buri wese arya ibitego bike. Chelsea imaze gutsinda ibitego bingahe mu ndebere 50 wa buri wese ukinyamita imwe nakina mita kabiri ubwo siyo kipe iyo Nese ko mwambwiraga ko bimeze neza. ahandi yari kamase ariko hari ahantu hangombwa kiroho umutima. kandi twatangiye ikintu tukivuga ati umuzamu Sanchez kuko niba ufite umuzamu ntugire n'umwataka aho ngaho kujya kuri urwo rugamba rwa marato apana rwa turno rwa marato biba ikibazo gikomeye cyane. Ariko ahandi Maresca yaragerageje ariko Todd Boehly wawe nazanye furusi niyo afite chantier ebyiri nongeyeho ya kabiri ahubwo sinimwe ni umuzamu muri Sam. Umuzamu nanone ntabwo arakenewe cyane. Oya umuzamu arakenewe. Umuzamu arakenewe. Umuzamu wa buri saha. Umuzamu arakenewe. Barakeneye n'undi mu defenseur central umwe. Bakagira n'umwataka. Umuzamu wa buri gice. Wala. Asiko numva mubongera kandi Chelsea. Oya. Ngenda gabanyije. Erega turiko turabongera kugira. Turagaruka kuri rya jambo twabwiye ngo haracyarimo akazi. Harimo chantier ikomeye nubwo uyu munsi waha credit umuntu witwa Enzo Maresca. Reba kujua gukina n'ibyo bintu byose wopungufa ikipe ifite rimwe na rimwe imvune za hato na hato. Imibare nyeretse ko Chelsea itsinzwe ibitego 37 mu mikino 20 ibitego 37 itsinze 53 itsinzwe 37 yani ibitego 37 ni buri minota 20 Chelsea kijyamo gusa umuzamu ararinda. Oya atari n'umuzamu gusa na defense ngo bagize amahirwe babona wa munyanigeria wakiniye Fulham Adarabi wenda ariko babazayirwa babiri umwe baramutanze muzayirwa yabanje kwivanga kapiteni wabanze igihe kinini cyane wa haradahari. Ikintu gihari kuri Chelsea igize amahirwe ikabona Champions League igize amahirwe niyo ntambara kwiyubaka n'ukugura umuzamu. Chelsea barimo baravuga ati attention nino ntambara nizaborohera kuko iri kugaragaza imbaraga nke ku bakinnyi ku makipe makuru. Iracyafite gukina na Manchester United kiza ni mu rugo. United zideplasa ije kwa Chelsea. Iracyafite gukina na Liverpool ikiza nanone ni mu rugo. Umukino ubanza Chelsea yatsinzwe na Liverpool ariko umutoza icyo gihe Arne Slot yavuze ko nibwo bwa mbere we n'ikipe kamurusha mu Bwongereza. Chelsea icyo gitsindwa na Liverpool. Ubwo nabwo nakora ko bikamata baracyafite na match ya Tottenham yo ntikunda kubagora muri iyi minsi. Nayo no kureba ko bagakwiye kuyitsinda ariko ntago bimeze neza na Todd Boehly nibwo bwa mbere Chelsea maze imikino 7 idatsinda Arsenal muri Premier League. Yagaragaje imbaraga ariko unumachi cyo gutangira ukajya ko ikipe imeze nkaho yatsinzwe. Chelsea yamaze iminota 20 itarakandagira mu kizi kirenge mu rugo rw'amahina rwa Arsenal ari 33 itarakandagiza mu kirenge. Yari hasi. Anda boss mwenyewe Roman Abramovich match yajaga gutangira uvuga utware wese Chelsea yamugarika. Afite abana umese. Afite abantu babana ume. Abo rero uyu ngo ariko narimo gucishamo akatuvanga. Muri iyi sama rero barasite abashuti banje baginzi banje. Priority ku ikipe yacu ya Chelsea no kugura umwataka utsinda makora va hariya ndani ku kiraro cya Stamford. Umwataka wawo sinzaraza kuva ba Victor Osimhen n'abandi. Umwataka ngarakenewe byanze bikunze baramukeneye. Chelsea kandi nyuma y'ibi byago ihuye nabyo kuri Mikhail Modric n'aba Joe Felix muruka ko baje nibikunde n'abandi. Chelsea nongeramo n'undi mu winga Machachari harakana yamaze gushyiramo kitwa Kwendo konda ba winga cyane irashyiramo undi mu winga Chelsea. Unumva indi gahunda kandi hari
Chelsea ni ukugurisha abakinnyi nka 7 cyangwa 8 ikabareka bakigendera harimo nabo yatishe ingwiza ziruzuye cyamunara irayihorana ari sawa abitwa ba Kepa Arrizabalaga baba Axel Disasi cyaruwayo Kepa no wa Chelsea wa Bournemouth ingwiza ni nyinshi ba Axel Disasi abangaba bose ngo nabandi bari mu ikipe Chelsea izabarekura bigende nabonye Axel Disasi yikamase muri Aston Villa cyamunara nagumeye zagurisha ubwo azagumeyo so iyo ni ikipe ya The Blues nago byakunze twaganira cyane ku ikipe y'igihugu so barakoze murabyumva namwe ibyo bavuze byose so tubasaba like share na comment munakora subscribe